episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan para prajurit Kodam Iskandar Muda yang telah menyelesaikan program kursus intensif bahasa Inggris atau KIBI. Kursus intensif bahasa Inggris KIBI yang diselenggarakan oleh Rindam Iskandar Muda merupakan program pendidikan bahasa asing yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris prajurit TNI Angkatan Darat di Kodam Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di salah satu program unggulan kita yaitu Yubi Talk Show. Nah, pastinya juga di program yang satu ini kita juga selalu menghadirkan para bintang tamu atau juga para narasumber yang pasti juga mengangkat isu-isu yang berkembang di masyarakat atau juga yang sekarang lagi marak-maraknya diperbincangkan atau juga mungkin sesuatu yang baru yang tentunya juga bisa memberikan nilai atau juga new knowledge ya, pengetahuan baru buat pemirsa semuanya. Nah, dan pasnya juga untuk edisi kali ini, spesial sekali nih, ini sudah hadir di studio Yubion TV, yaitu teman-teman dari prajurit TNI Kodam Iskandar Muda. Nah, pasnya juga ini kita juga menarik sekali ya. Kita bakal berbincang-bincang ya, itu dengan sebuah program. Nah, di mana juga ini untuk temanya mengenal program kursus intensif bahasa Inggris atau juga KIB ya. KIBI ya benar ya, KIBI. Nah, dan tentunya juga dari Angkatan Darat Kodam Iskandar Muda atau juga ini program ya belajar bahasa Inggris dasar di lingkungan untuk prajurit TNI Angkatan Darat Kodam Iskandar Muda. Nah, juga pasti juga mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, bersama ini untuk sesi pertama ada Satria dan juga Dito. Nah, dan tentunya juga ini pemirsa ya, program pendidikan KIBI ini yang tentunya juga ini bertujuan untuk mengembangkan skill atau juga kemampuan bahasa Inggris ya dari para prajurit Kodam Iskandar Muda supaya juga bisa memiliki pengetahuan dan juga keterampilan bahasa Inggris yang pastinya juga ini yang berjiwa Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI serta jasmani yang samapta. Nah, dan pastinya juga ini kita penasaran juga ya, nanti mungkin selain kita juga of course, we will talking in English ya. Nah, dan pastinya juga, waduh, saya deg-degan nih pemirsa ya. Mungkin kalah nih bahasa Inggris kita, tapi nggak apa, it's okay. Karena kita juga masih sama-sama belajar ya. Alright, dan tentunya juga program dari KIBI ini yang dipelopori oleh Kolonel Infanteri Hasandi Lubis SIP MM M. Han yang merupakan ini dan Rindam Iskandar Muda ya. Nah, dan tentunya juga di studio Yubion TV sudah hadir juga ini sekaligus juga kita sehat juga turut hadir ya untuk Wadan Dodikjur Rindam Iskandar Muda. Ini ada Mayor Infanteri Zaherman Sos. Ya, selamat datang Bapak ya. Oke, dan juga ada Gumil Bahasa Inggris Major CAJ Bapak Wahyudi. Ya, dan ini seluruh juga jajaran staf juga ini ada Ibu Nirmala juga, ada teman-teman dari semua staf dan juga para prajurit TNI Kodam Iskandar Muda ya. Nah, itu mereka juga semuanya itu ikut ambil bagian dalam program KIBI ini. Oke, tanpa berlama-lama nih pemirsa, menarik sekali ya. Nih langsung aja nih ada Satria dan juga Agrid ya. Ini Agrid atau Dito sih panggilannya? Agrid ya. Oke, so let's start now. Nah, jadi kita mungkin penasaran juga nih seperti apa sih ini, bisa dibilang semi tes juga ya, evaluasi ya. Oke, dan pasti juga iya benar. Dan pasti juga penasaran pemirsa, wah ini ternyata dari Kodam Iskandar Muda punya program yang sangat bagus sekali gitu ya. Oke, so mungkin maybe you can introduce yourself, self introduction, your name and in your batch program. The first, I would like introduce myself. Okay. Angga Satria Dirgantara. You can call me Angga. Angga, okay. My rank second sergeant. My unit, Brigade 25 Siwa Law School. Okay. So you are in what batch now about this program? Batch now, I'm just student. Just student? Yes. Okay. Yeah, because this program is around 16 weeks, yeah, 16 weeks. 4 months. 4 months. Yeah. All right. Yeah, 4 months is 16 weeks. Okay. So yeah, maybe you can talking or sharing us about your hobbies. Yeah, besides your being an army, doing your main duty, maybe you have some hobbies. My hobbies are many hobbies. Okay. Like playing football, swimming, and playing badminton. Badminton. Yeah.
many hobbies. Okay, mostly, yeah, you like sport, right? Yes. Okay, yeah, this is very good. Okay, so maybe, me behalf on our audience who watching us right now, maybe you can tell us a little bit what is your purpose this program, of this program. As you know, as a student in general, and maybe specifically the purpose of this program. Okay. This Kiwi program aim to Learn, yeah. create the good skill English and for soldier in Kodam IE. Okay, yeah, it's like to improve your English and all of the shoulder too, right? Yes, to get higher. All right. So maybe right now, so far, do you have any difficult to follow the study or you are in the progress of the class on this program? I think difficult is nothing. I enjoy in this class. Okay. Yes. Yeah. For good English, you must study, work study. Yeah. Okay. So besides about in the class, maybe after the class is finished, and how about you practice your English? Maybe talk with your friends. Speak to my friend. Okay, that's good. Yeah. I think see the TikTok Yeah. application. All right. Yeah. Something this is. Wow, it's very good. Yeah, because you really like English, right? That's Yeah. why. Okay, that's why we do some effort. I mean, after the class. Yes. Yeah, it's not only in the class. Yeah. This class. Okay. Now we go to our next guest for today, Agridito. Okay, maybe Dito, you can introduce yourself also. It's okay. Maybe briefly. Let me introduce myself. All My right. name is Agrito Fareja. Uh-huh. My rank is second sergeant. Same with Mr. Satria. My unit in Battalion Cavalry 11 Macan Sita Sakti in Laksmawe. All right. That's all. Okay, so maybe you can tell us about your motivation. Yeah, besides this is like the requirement in your unity or in your office, yeah. But your motivation, your self-motivation, yeah, about this KIBI program. I want to improve my knowledge Okay. of English because we are living a modern area Yeah. where many defense tools other country use English language. Okay, yeah, that's very good. Actually, for nowadays, everyone's maybe for outside of the country, and you guys also have like official guests from the government, from the army, from outside Indonesia, right? Outside Indonesia. Yeah, that's Other very country. okay. That's very good to us to sharing our knowledge from each other, from the shoulder from the outs of Indonesia, outside the country. So, Dito, so right now, how long you've been attending this course? I mean, yeah, how long? We have been attending this course the 16 weeks, all right. Or 4 months. We study 4 subjects: reading, Okay, reading, writing. listening, and grammar. Yeah, that's very good. I think that's complete packet of in English. It's like so many course offering that program, and I thought that's very good. Yeah, actually for your KIBI program. Okay. Okay, so maybe before we will end our first session for today, I want to asking to Satria and Dito. So for the next step after this class is finished,
I think this class is still going on, or you guys still learning in this QB program? Already finished? I still just study. Okay, just Yes, just study. Okay, still start. Still study. Okay, still study from right now, right? Alright. Okay, so maybe for the next, after this class is over or finished, do you still have any interesting to continue your study in English, especially? I think I interest for continue my English. Okay, that's very good. Yeah. Okay, you promised to all of us here. Okay. How about Dito? You still want to continue learning English even the class is over for the future? Yeah. Yes, I will. Okay, that's very good because English is very important for your next career or your next level of position, I think. Okay, thank you so much Satria and Dito. Wow, the English is so very good, pemirsa. Dan pasti juga kita will be right back. Nah, setelah ini juga akan ada teman lainnya lagi ya. Pasti juga bakal sharing and also will speak English as well. Only on UB Talk Show bersama prajurit TNI Kodam Iskandar Muda. We'll be right back after this one. Kursus intensif Bahasa Inggris KIBI yang diselenggarakan oleh Rindam Iskandar Muda merupakan program pendidikan bahasa asing yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris prajurit TNI Angkatan Darat di Kodam Iskandar Muda. Dengan tema belajar bahasa Inggris dasar di lingkungan TNI AD Kodam Iskandar Muda, program ini bertujuan agar para prajurit dapat menguasai bahasa Inggris level 1 yang berjiwa Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI serta jasmani yang semapta. Prajurit yang mengikuti kursus ini diharapkan dapat mengaplikasikan bahasa Inggris dalam situasi tugas yang memerlukan komunikasi dengan pihak asing, serta berguna dan mampu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pendamping atau eskort tamu asing, penerjemah naskah sederhana, serta ADC atau ajudan tamu asing yang ada di satuan jajaran Kodam Iskandar Muda.